Mına hazır bizden komandaların kapitanları Ulak'tı tandap bayqap tarazaga kalıp görüştü. Salmağı tuğra oldu, жоқ bu başındık bari takpayışpa deli oyun Kuday buyursun baştalat. Ortada o kalız Hasan Bekturganov. Gelingizler anda, hürmetli görmanlar, bizden sol жағımızda bayış başlagan dostluk komandası jana Kuvanyç çağılgan жетектеген талаштык жигиттер. Omin. Gelingler şu ballarga. Bataganda qo'liq, öyle usta tышкары жакшылап етияттап. Omin. Bes. Gettik mesela. Seyitbek. Al Seyitbek ulaqqa birinci jetken bilesizler adır emen. Bizden daha mıқты жаш oyuncular Joku menen Seyitbek ulaqqa жақындап атат Talas komandası. Жоқ. Bu Ercan bu. 7. nomer. Erlan. Görөбүз birinci gruppadагы командалар ойноп атат. Кайсы команда birinci орунду ээлейт, кайсынысы экинчи орунду ээлейт. Мына ушунун баары тең бүгүн такталат. Көрөбүз, Кудай буйруса, алдыда дагы бир саат убактыбыз бар бул биринчи топто. Андан кийин дагы бир оюнубуз бар экинчи группада. Андан кийин бүгүнкү жаңы келген меймандарга дагы кулакка аш кылып коелук. Эртеден бери бизде оодарыш боюнча дагы мелдешип атат республикалык биринчилик. Бұл көкбөрү ойындары аяктагандан кийин биздин жаңы ачылган федерация орда Эреңиш федерациясы ойындарын мелдештерин улантат. Казыр эми Улак Талас командасында Айдин Сүйүнбаев Айдин Талас командасы. Урмат Шерипбеков кандай кийип кетишти көрүнөр, экөөнү бирдей. Эми өнөктөрүн күтүп атат ар жакта. Марлис жакындап барды эле, эмнегедир алыс. Жок. Эми үй менен барып улакты тайгасаңа сала албай калды. Шерипбеков, Урмат, Айдин Сүйүнбаев, Койгелдиев, Марлис жана Эшиев Карпбек экен Талас командасында. Шерипбеков, Урмат, 31 жаштагы бала, 10 жылдан ашты ойноп жүргөнүнө биздин мыкты улакчыларыбыздын бири Талас командасы толугу менен азыр 4-ө 1дей чабуулга жетишкен. Тилекке каршы Улак жерге түшүп калды, бирок эми көрөбүз эмне болор экен. Улак жерде жок, оюн токтоду, жекеме-жеке.
Ulan Kıbırayev ortaga çıktı Evron menen. Jana Taşı. Maylыбашев Taşı. Yaponçuk menen. Gördünüzler mi? Biroq ulaq dagı jerge tushib qoldi. Yaxshilab taqimga bosish kerak. Ballar emne ekanini bilmayman. Bayish aldi, hem ko'ramiz. Bayish taqimga bas. Andan keyin o'yinni ko'rsat. Mana bu jolu jolta bo'lgan vatandoshlar jetib qoldi biroq. To'sib turadi, ko'rdingizlar. Ay aldab ketdi. Qana ko'rsatkilar. Out. Gördünüzler mi? Oş komandasında Niyazov Bayish komandanın kapitanı, eng tajribali, mıқты oyuncusu. Birinchi bo'lib chavulga chiqqan gördüngüzler. Biroq önöklerin jardamı tiygen joq, atandashlari outga sürep chiqarishdi. Oşantip bu oyunda qayradan jekeme-jeke 6-minutda Maylыбашев Taşı menen Kıbırayev Ulan özünün Evro degen аты menen talastık jigit. 1981-жылы туылған. Атақты Ulan Kıbırayev. Эми унчукпай карап турайлы да аттардын оюнуна. Rahmat, mına Evro menen Yaponçuktu gördük. Bul dagı bir oyundun bir üzündüsü, жүрүштүн üzündüsü. Atayın taktikалық ыкмалар, komandalardын minген аттарын байкап көргүлө. Көрөбүз азыр эми жерде Ахиллес деген ат. Кожогулов Алтынбек Ахиллес менен жана Niyazov Bayish өзүнүн акжалы Akjal. Екі oyuncu birдей басып турат. Машере кармап тур эми кайра. 30 секунд кармап турсаң аты чыгарбай.
Ulak hazır emi. Marlis. Marlis var biroq bizde Aybek degen jigit julub aldı Aybek. Ay vay. Aybek Temirbayev Dostluk komandası. Jekeme. Üçüncü nömerdeki ulan Kıbırayev özünün yavrusu menen bu nasıl? Ne degen ata? Gördünüzler mi? Bayıştın atın. Yaponçik. Ay. 11. minutda mına oyun ortada ötüp atat. Azыр учурда аттардын oyunu болуп атат. Кайсы ат мыкты экенин көрүп атабыз. Ортодо еңген команда улакты алган бола. Өзүнүн командасы менен чабуулга чыгат билесиздер. Бул oyundun erежесинде да ушундай. Алган эле улакты еңген эле команда чабуулга аракет кылат чыгууга. Азырынча эсеп 0-0. Ortada Enkey'e hareket kılıp atkan 10. номерде Manos. On 12. minuta. Ne? No. Oy oy oy. 1-0. Altınbek Kocagolov. Mına. Oşentip bizde Talas komandası aldığa çıktı 12. minuta. 12. minuta 1-0. Oyunlarda görüp atабыз oyun негизинен ортодо өтүп атат. Жекеме-жекеде алдырып койду. Азыр эме ташы Алтынбекке. Кайрадан улак көтөрүлүп келатат. Сейитбек болчу. Так. Максат 5. номерде чыкты оюнга. Erlan aldı.
Özünün bayağı gök attı menen. Karpbek. Ha, jo Bahtiyar eken. Japakeyev Bahtiyar. Эми бул каскадерлордун показательный выступлениясы болот эртең ушундай. Кардай карлашып, Жапакеев Бактияр. Бактияр. Космос деген ат. Көрдүңүздөрбү Бактиярдын минген аты Космос. Can oynadığı ağrık kalalı. Ne bu da? Kanat vermiş diyor. Altınbek Kocagulov 15. minuta. Ağıl Seyitov, Seyitbek. Değil mi? Yıldı oldu. Ağıl Seyitov, Seyitbek. 3-0. 16. minuta. 16. minuta 3-0. Eme hurmatlı görmanlar, Emre ulaktı salgan Al Seyitov Seyitbek geçe günü geçinde saat 8:45'te uğuldu oldu kol çapıp kavla. Beşik bol bek bolsun. Anarbek kayakta жүрөт. Anarbek Al Seyitov atasına beşik bol bek bolsun, ömürlü bolsun. Ne olsun? Atasınday, çoң atasınday Kırgızdan çıkan ulakçı jigitlerden bolsun, ömürlü bolup aman bolsun. Maksat bu jigitke dagы мына былтыр ушул Тайгазандан катуу могул жер ортодон катуу туран болбоду беле, чекесинен башы жарылып. Ушу балага дагы рахмат айтып коелук. Мына кайрадан ойноп жүрөт. Ден соолугу чың болсун, аман болсун. Максат азаматсың. Монтип былтыр билесиңер ушул жерде бөрүлүү менен ойногондо аттын туягы тийип башынан катуу жаракат алган. Комада жатып. Мына 18 минутта 4-0. Gitmezsin sen gittiğinde oyun başlar. Koyturmuşsun. Sen gittiğinde oyun başlar. Oynuyorum. Akırın. Akırın havaylakla ya akırın. Boldu. Kırdan havaylakla. Başka görçe.
Ha, Nuka, ne bakalım. Niye açıyoruz? 12 15 Biraz Çıkar mı saldırı olsa? Bir gelsin de. Üçüncü vakit oldu. Oy oy. Раз. Evet. Altınbek Kocagulov. Beş, 4, 3, 2, 1, stop. Bitti. Birinci time 4-0. 4-0 Talas komandası aldıdan. Balдар es alып alsın hurmatlı. Görmanda sizlerdagi işke çıkıp dem alып alыңızдар. 10 minut tini bu. Oşantip birinci time'da 4-0 eseninde Talas komandası aldı da. Kelatat bizim dostluk menen Talas betleşüyde. Hurmatlı görmanlar, bu Gökberi boyunca meldeşler ayaktağından keyin bizde o darış ereğiş boyunca bizden çempionatımız ulantılat, finaldık meldeş bugün ayağına çıkış gerek. Başbayga 3 o darış ereğiş 3 salmak kategoriyada ötüp atat 70 kilogramga çeyin, 90 kilogramga çeyin jana absoluттук kategoriyada. O darış ereğişte başbayga 20.000 so'm, ikinci orunga 10.000, üçüncü orunga 5.000 so'm. Al эми absoluттук kategoriyada birinci bayga Punan. Andan tышкары ikinci orunga janагындай акчалай bayga 10.000 so'm, 5.000 so'm деп. Absoluттук kategoriyada ошентип birinci orun дейлеген балуанга жылкы Punan белекке тапшырылат. Эмесе биз улакка кайрадан көңүл бурайлык. Азыр эми көрөлүк байыш. Ошентип ойнотсо болот да аттарды. Akıllı da oldu, 3 tur oldu. Karagıla, vay, karagılaşar. Şunu kinoga tartıp görsetip tursa ele, şimdi görsetele beriş gerek. Davay, taşı. Taşın menen ne? Kana, azamatlar, Altınbek'te gezek. Ay mına moğumtup, ıldamlırak kıymılday başlaştı baldar. Taşı. 4. номер. Azamat taşı aldı ulaktı bu jolu.
Qana yemin manas. Amador menen. Oy Seyitbek oy. Araç Seyitbek'ti. Hurmat Şerifbekov ikinci nomer. Al Seyitov, Seyitbek ulak menen bardı. Gördüңүздөр жерден алынган таш енген улакты кандай жулуп кеткенин көрдүңүздөр. Өзүнүн Тайгазанынан Атаандашынын Тайгазанына чейин жетип барып, ага Манаста жолто болгон жок. Экөөбүз кагышып калбайлык, Тайгазанга урнуп албасын мейличи деп. Сыйлап койду эле, Сейитбек да сыйлап койду, Тайгазандан өтүп кетти. Bayış. Cekeme ceke. Ulan. Na. Ulan Kıvırayev, Seyitbek 6. minutta. Kıvırayev ulan 6. minutta 5-0. Kayradan Talas komandasında Ulak Altınbek, Kocaoğulov dağıla. Karpbek ötkörüp berdi. Kaysı Kosmos bu? Akırın.
Bu yerde gördüңүздөр. Ehtiyat bolalım. Ulaqты жанагындай арт жагынан кучактап кармамай жок деп көрнөр, манас эстеп кармабай койду. Билеткен эрежени. Улaqты арт жагынан барып тартып кетсе, баягыдай балабыз да жыгылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн монтип улакчылардын эсине дагы жол эhtiyat болгула, көрдүңөрбү? Эмне манас артынан кармап баратып кайра кой берип кармаган жок. Жыгылып калышы мүмкүн болду. Шатандашы катуу жаракат алып былтыркы Тилек Талас командасындагы. Жекеме-жеке. Сейитбек минген экен Ахиллести. Бул эңкейсе эле алат. Урмат. Жетип калды окшойт, аякта кыязбы? Кыяз жетип калды артынан улакка. Достук командасы төртөө курчап алыптыр бир улакты. Жок, бар эле максат. Ойбай. Максат ага жардам берген. Марлис улакты максат жулуп жүргөн. Максат Майтыков. Койгелдиев Марлис 9-минутта. 6-0. Bayış. Bayış ordudan çimirlep at bul. Ерландын атын минген го. Илбирс деген ат. Vay jockey, vay jockey. Jockey Orozbayev. Aysarı деген аты менен, Aysarı. Сейитбек. Сейитбек. Урмат екен. Урмат. Азамат бала Раушан уулу 12-минутта. Раушан уулу Урмат 23 жаштагы бала.
Samat bu. Maqsad. Ketmel oldu mu? 8-0. 13. minutda Maytiqov Maqsad 8-0. Nice Seyitbek. Joki menen Aybek bu yakta. Özlerinçe oynavat. Ulak menen işi yok bu lokun. Артындағы атандашы екен деп қайра тақымға басып қалды. Eşeyip Qarpbek. Erlan. İbrahimov Erlan. Yavuz Qarpbek alamız, Yavuz. Yavuz Qarpbek. Erlan. İlbirş деген ат менен. Манас көк ат менен чыкты. Манас көк атты жанатан бери минбей турган. Eşeyip Qarpbek'tin orduna Japakeyev Bahtiyar çıktı. Joki, Bahtiyar, Urmat, Maqsad деген жигиттер.
Talas komandasında Manas жүрөт, Bayış жүрөt, Aybek. Dostluk komandasında Jana Taşı var eкен. Joki, Orozbayev Joki. Bahtiyar. Oy 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 oy. Ana tel toru bu. Kaysat bu. Kosmos bu. Kosmos bile. Kosmos. Yeme Bahtiyar mına былтыртан beri komandanın lideri болып kaldı. Jaş bala özü. 23 yaştagı bala. Oynatып atkan mına aldыңкы rolga çıkıp jaş balдар oynap atat uçurda. Кубаныч Изабаев ile var bir yerde aksakalı. Быйылкы турнирдин ең картаң oyuncusu Bahtiyar. Çarçayt. Azamat жақсы oyun көрсөттү бирок. Seyitbek. Hem Seyitbek hem Kırgızstan kurama komandasının müçesi. Uçurdagı mına kışkı sezonda en mıқты oyun көрсөткөн. Talas oblastının Alamedin rayonuna karıştı Araşan ailinin kulunu. Ya, en kos uçurup oldu ama men yaxşı. Oyun abdan жақсы kızıqlı ötüp atat. Akırkı sekundalar. Stop. İkinci time. Ayağına çıktı. 8-0. Birinci time 4-0, ikinci time 4-0. Talas komandası aldı da. Bırak oyun жақсы kızıqlı ötüp atat. Esalıqla. 10 minut. Su çaçıp alsın. Bizden oyun talabısında baldarga dagı жеңил bolup ısıp ketip atat. Atlarыбыз момундай 35 градуста ойнап атышат. Hurmatly görmanlar, sizler dagı eşikке çıkıp Maksım şora içip kelgile. Kettik mesela 3. time. Res. 3. time. Manas. Jetpey kaldı o. Atlardı gördüңөр, Talastın atları. Екі чаттап, bir аттап эле Talastın аттары баса калып атат.
Şeketov Ermek atavıldı. Niyazov Bayış. Qaytar boradi. Бұл ойыннан кейін бізде ГУВД менен асыл баш командалар беттешет. Бұл да қызықты ойын. Екінші топтағы командалардың орындары анықталады. Көкбөрі ойындары бүткенден, урмат көрмандар дағы қайталап қоялық. Ереңіш бойынша мелдештер улантылады. 70 килограммға чейін салмақта 90 килограмм жана абсолюттық 90-дан жоғары 100 балбандар келіп күш сынашып республиканың біріншілігіне қатышқыла. Бүгін финалдық ойындар бүгін бүтөт. Алтынбек Қожоғолов дағы чабылға шықты. Қуанышқа түйді оқшай толақ. Қуаныш Изабаев чағылған. Команданын ардагер ойыншысы, ойыншы тренері. Тренер başka, играющий тренер başka. Men geçip болдым, мен талас жөнүндө сүйлөшүп жатырмын. Акырын, алдыга скорыйды талкалап кетпегиле. Урмат Раушан уулу. Boylu barada oturup geldi. Bayış. Жоқ, қияз екен, қияз. Қияз Ақжалы менен. Урмат. Урмат менен Бактияр. Улак дагы ой балбан жигитти көрдүңөрбү? Раушан. Урмат, уулу Урмат 23 жаштагы. Анын атасы атактуу улакчы болгон Раушан деп Буурул деген ат менен. Манас Талас командасында. Акрас 17 жыл мурда. 17 жыл мурда, 16 жыл мурда, 15 жыл мурда, 14 жыл мурда Манас Талас командасында Раушан деген жигит Асанов, биле? Асанов Раушандын Кыргыз Республикасынын
Nurbek'teki kılıç. Nurbek. Снаружи закрыл. Nurbek, ay bizde açıp koygulaçı bir yaktan. Nurbek bizden hemen açıp koyçu. Sudiye iskidi çıkalmaya kaldık bu yaktan. İyi Altınbek. Altınbek'tagi komandanın tecrübeli oyuncusu 79. yılı tuğulgan mınakey 34 yaşta. Ulan Kıbraev, ulan menen Kıyas. Ya al çakı burayı. Çıkar elbise. Gel çeker. Ye ulan Kazaklar koyma diyor. Gel çeker. Kazaklar koyma. Ne? Ne? Bayış mingen Turbayev. Bayış. Kana. Seyitbek bittige. Ay yokan turganga Seyitbek'in oturgan görünür. Ne? Hem Seyitbek bugün yerde bütüle şıpırıp atpayı. Geçe uldu olsa. Oynaqısı gelip turatdadır, he? Da. Da, Zammat. 10. minuta 9-0. 2002 yılı Manas Taylak Batır turniri olup Narın oblastında. Oşonda Seyitbek 10 yaştagı kişineke bala bolçu barıp at çap, gülük çap, Taku Şeketov'tun agası, Kuan degen agasının atın çap birinci kelgen. Andan beri Altın Köz degen attı, son kölden birinci çap, oşonda 11 yaştagı balada. Ulakçılar menen жүрүп, mına yeme hazır, atasının jolun joldap, atasından aşıp, mıktı ulakçı olup odat. Ne? Karpek minen Joki Aydin
Ne? Hoppa! Vay vay Joki! Karpbek bilen Joki. On nol. Ha bu Bahtiyar eken ya Bahtiyar. Yani Joki Karpbek de var. Akırın. Ha? Kıyas. Ne? Out! Maksat! Mana muamda gördüңөр mü? Takonun toskonun. Tuğra. Hoppa! Oy oy! 11. Ha, idealni zaprus. Ma momda boş kere kulak kanday taptaza düştü tağazanga. Ha, uşunday kılıp ırgıtsa bolot beken? Kimge? Çekil kimge? Kalkıp katlaşmadı. Да. Emre de. Муштри болс. 10-чи. 20-17 выиграем. Да. Анан эгерде ал эгерде туура болуп калса, эгерде 20-18 болуп плюс анда то больше заборочек. Ну так. 3 кылыш. Плюс 3 кылган. Жок, ал эреде бүт жерде. Вай жөн эле ойносоңор болот. Плюс 3 жөн эле болот. Баягында эле плюс 3 болуп атып. Кыста көрүшпөй баштадыңыз. Кыйнатып жибердиңер да, болбойсуң. Экинчи таймда өткөн. On bir. Bahtiyar. Onuncu nomerde Urmat. Kalk. Мындан кийинки оюнга Губуду менен Асылбаш ортосунда кызыктуу оюн беттешет. Бөрүлү командасы судьяларга 3 ат дайындап койгула. Тезирээк кийинки оюнга өтөйлүк. Андан кийин о дарыш боюнча республикалык биринчилик болуп атат. О дарышта 3 салмак категорияда мелдештер жүрүп атат. Байыш.
Kim bilen kim? Ya Börülü komandası dokumentinglerdi kaçan ötkörösüңөр deyt. Ha, жалгыз Börülü komandasının dokumenti jok bolup attır. Börülü. Altınbek İsmailov. Altınbek Esenaliyev kayaktasın? Dokument. Eşiyip Karpbek. Ne? 30 yaştaki oyuncu, 30 yaşta. Aynen. Akırın orada. Taku. Altınbek kovalap жүрөт Taku'nu. Oğuzun tartıkla Taku'nu avaylagıla. Gördün mü? Bilet. Talastın balдар bilet çok oynap жүрген. Taku'nu urganга bolboyt. Denesinin bari bolt solt, burama surama, temir tezek. Başında plastik. Атақты улакчыбыз дагы ойноп жүргөнүнө Кудай деп сүйүнүп жүрөлүк. Травма алгандан кийин ойноп отосе болбой ойноп жүрөт. Ушундай балдарга таң берем да. Максат мына биякта катуу травма алган былтыр. Таку. Kana yemi. Ha, iyi. Kara kılaş, pay, Achilles minen Japonçuk. Hayraga jukotte. 30 sekund vakt kaldı Bayış. Ne? Bala mı? Marlis. Beş, 4, 3, 2,
1, stop. Bir anda 5 minut 5 sekund ötkürüp verdim bunu. Talas'tan Lüboy'u söyledi, Lüboy'u. Kapitan söz dedi. Kuanıştı, kuanışacak. Hadi gel batağa gel. Aldığınlardan ötüp koysun. Gel gel, Talas komandası, Dostluk komandası gel gel. Dostluk. Yaxşı oyun gözetmiyor. 11-1. Oşantep urmatlı görmanlar birinci toptu. Talas komandası finalga çıktı birinci olup. İkinci orunda Susamır komandası eledi. Bu birinci gruppada. İki jengiş bilen bu Talas komandası bilesinger Norus Mayramında dağı bu yılkı sezonda birinci baygeni utkan. Buna ikinci baygesine de yakındap kalıştı. Çeçi oyun kaldı. Gel güles Dostluk komandası gel. Yaka. Amin. Rahmat. Kuvanıç sen gelsen bir yaka Kuvanıç. Moğolcerge geç Kuvanıç. Kuvanıç. Mağa geç al tüp düz. Mikrofon koy. Bol. Bu şehirden la açandı la. Kuvanıç. Ha batakal koy. Amin. Gel. Gel buna. Rahmat baldar. Yes algıla davay. Anarbek kim? Ne? Gel Dostluk komandasına. Bayış. Gel elin aslına gel. Batan der koyalım gel. Amin. Dostluk komandasına. Жақшы. Жаңы komandasına. Gel bayışmağa gel. Bayışmağa. Emki oyunda жақшылап ойнағыла. Жақшы тренировка қылғыla. Kuanıştın canına gel. Azamat.